Hoofnuus vanaand. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het besluit om die rentekoerse onveranderd te laat. Die terugkoopkoers bly op 7% en die prima uitleenkoers op 10,5%. En die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en sy Duitse federale minister van buitelandse sake, Dr. Johan Wadepoel, bespreek globale en streekskwessies. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. 'n Swaard wat bo Suid-Afrikaners met skuld gehang het, is voorlopig afgeweer. Die Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gelaat op 7% ondanks gevaartekens van inflasie. Nou, volgens die president van die Reservebank, Lesetsa Kganyago, verwag die komitee dat hooflyninflasie bo 4% sal bly tot vroeg volgende jaar. Kganyago sê hoewel brandstofpryse gedaal het die maand, duur die onsekerheid en gevolglike gevaar vir stygings voort. Die olieprys het gestyg sedert die mislukking van die vredesproses tussen die FSA en Iran en was die laaste dae rondom $95 per vat. Kganyago maan ook dat hoewel voedselpryse gedaal het die afgelope maande danksy goeie oeste, duurder nutsdienste inflasie laat styg. For services inflation, conditions look problematic, with most components now well above 3%, including insurance, transport, and housing. Our various measures of underlying inflation also indicate stronger inflation pressures. Sommige ekonome was verbaas dat die terugkoopkoers onveranderd gelaat is. Die Reservebank gaan definitief loonverhogings en inflasieverwagtings baie fyn dophou. En ek sou sê 'n mens moenie die moontlikheid van verdere rentekoersverhogings later vanjaar heeltemal ignoreer nie. Maar soos wat dit tans staan, dink die Reservebank rentekoerse is op die gepaste vlak vir nou. Die rand het verswak net na die beleidskomitee se aankondiging. You can see by just the CPI numbers that came out yesterday, which was an upside surprise, really high numbers across both headline CPI and core and services and core goods. And the market actually saw strengthening in the currency of those higher inflation numbers. That doesn't mean the market likes high inflation. It meant that the market believed the SAR would hike today. Die geopolitiese toestand in die Midde-Ooste versleg met moontlike verdere ontwrigting van olievervoer. Die olieprys het vandag deur die sielkundige vlak van $100 per vat gebreek. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika en Duitsland het ingestem om meer hoë-vlak gesprekke oor belangrike globale en streekskwessies te voer. Lamola en die Duitse federale minister van buitelandse sake, Dr. Johan Wadepoel, het die uitbreiding van handel dryf en beleggings tussen die twee lande as ook die samewerking van kritieke onverwerkte materiale bespreek. Lamola en Wadepoel het terugvoer gegee oor hulle amptelike besprekings in Pretoria. Die minister sê die konflikte op die vasteland, Oekraïne en die Midde-Ooste was van die belangrikste besprekingspunte in sy vergaderings met Wadepoel. Beyond our bilateral agenda, we exchange views on the major international questions of the moment. The pursuit for peace and stability in our own continent, including in the Eastern Democratic Republic of Congo, the war in Ukraine, and the situation in the Middle East. On the Middle East, I reaffirm South Africa's consistent and principled position. We remain gravely concerned about the humanitarian situation in Gaza. We call for the full implementation of the ceasefire, unimpeded humanitarian access, and for a credible political process leading to a two-state solution with a viable Palestinian state existing alongside Israel. Hy sê Duitsland ondersteun die burgers van Oekraïne wat vrede en vryheid soek en daarvoor veg. Dit is vir ons goeie nuus dat die Europese Unie ingestem het op die 21ste ronde van sanksies teen Rusland. Die sanksies, nes die vorige rondes, het een doelwit om Rusland se vermoë om die oorlog te kan befonds te verminder, sodat hy sy aanvalle kan stop en ernstige onderhandelinge sonder voorwaardes voer. Serious negotiations without preconditions.
Duitsland is een van Suid-Afrika se belangrikste handelsvennote in Europa met handeldryf tussen die twee lande wat verlede jaar by 259 miljard rand beraam word. Intussen het die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola gewaarsku om nie migrante die skuld vir Suid-Afrika se sosio-ekonomiese uitdagings te gee nie. Hy het bygevoeg dat dit komplekse ontwikkelingsprobleme vervlak en onverdraagsaamheid verhoog. Lamola het die Kgalema Motlanthe Stichting se winterseminar in Sandton toegespreek, waar migrasie hoog op die agenda is. Hy het die gehoor daaraan herinner dat Suid-Afrika se geskiedenis van ontworteling en die stryd om menswaardigheid onderlê die land se grondwetlike verbintenis tot gelykheid, menseregte en gedeelde menslikheid. On the one hand, we must resist simple narratives that seek to blame migrants for all our social and economic problems. Such perspectives ignore the complexities of our developmental problems and are likely to increase intolerance and social division. On the other hand, we need to recognize the legitimate concerns of communities about the effective management of migration, border security, the regulation of labor markets, and the capacity of public institutions. To dismiss these fears is not to forge social cohesion, but to undermine public trust. Honderde vlugtelinge, hoofsaaklik van die Demokratiese Republiek van die Kongo, is steeds gestrand buite 'n kantoor van Binnelandse Sake in Durban. Hulle sê al beskik hulle oor geldige dokumente om in die land te wees, het hulle geen heenkomme nie. Hulle het uit hulle huise gevlug na betogings teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Meer as 450 vlugtelinge woon al langer as 2 maande buite die departement se vlugtelingontvangssentrum in Durban. Die groep sê hulle kan nie terugkeer na hulle gemeenskappe toe nie, omdat hulle vrees vir intimidasie en aanvalle. Die eThekwini munisipaliteit verskaf tans mobiele toilette, terwyl humanitêre organisasies kos, water en komberse skenk. Most of the kids are not going to school because they've been harassed in the schools by their fellow students, and it's really affecting the kids' trauma. So most of them just don't want to be in the school because of the harassment. Intussen het die humanitêre organisasie Gift of the Givers 'n bus gereël om meer as 100 gestrande Malawiese burgers wat tans op die terrein van die ou Durban inry woon, na Musina te vervoer vir repatriasie. Give and forgive us. They help us everything. Right now they give us from food from in the morning, afternoon until dinner time. So now those ones they said they help us to arrangement everything to go back. Yeah, we take buses from here to Menzina. Then after Menzina they make plan there. Then they took us to the Malawi also. Die departement van Binnelandse Sake sê meer as 50,000 buitelandse burgers het tot dusver na lande van herkoms teruggekeer. Die IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, moes vandag kleitrap op haar 3de dag in die getuiebank, deurdat die verklaring wat sy voor die ad hoc komitee afgelê het, haar weergawe voor die Madlanga-kommissie weerspreek het. Advokaat Johnson, wat getuienis lewer oor die aanklagte rondom IDEC se operasionele praktyke onder haar beheer, het vasgeval in meer toegewings, weersprekings en onttrekkings van misdaadintelligensie sake wat deur IDEC ondersoek is. Die IDEC-hoof, advokaat Andrea Johnson, se getuienis voor die ad hoc komitee dat LP Fadil Adams IDEC genader het met 'n artikel 27 verwysing, bly by haar spook. In 'n weerspreking van haar getuienis voor die Madlanga-kommissie, blyk dit dat die verwysing van minister Mkhunu gekom het en dat IDEC vir Adams versoek het om 'n verklaring oor die artikel 27 verwysing te doen. So which is which now? Because here it's Mr. Adams who's coming to IDEC, but yesterday you were quite clear that it's the minister who came to IDEC. The letter from the minister was not helpful. You then instructed Perumal to reach out to Adams, and that's how the Section 27 affidavit came about. That is the correct position, Commissioner Khumalo. Die kommissie het vroeër bepaal dat Adams se verklaring nie voldoen aan die vereistes vir 'n artikel 27 verwysing nie. Om dit weg te steek, het IDEC ondersoekers onder die voorwendsel van 'n voorlopige ondersoek
wel 'n in-diepte ondersoek onder artikel 28.13 gedoen voordat hulle amptelike toestemming gehad het. To post facto grant the authorization on the 30th of May, which opened the way for applying for arrest warrants and actually arresting them. So no investigation was conducted after the 30th of May. Advokaat Johnson het mettertyd haar verklaring teruggetrek wat brigadier Dineo Mokoele se aanstelling by misdaadintelligensie as onvanpas en bevooroordeeld beskryf het. I would have to go further than to withdraw. I would have to apologize that that statement was made. Because it's one thing to say an appointment is irregular. Yes. It's quite another to say it's a token appointment. Yes. I base it on what I was given, but I accept, having gone through this file, that the word unsuitable is unsuitable. Yes. And that Die ondersoek duur voort. wholly inappropriate. Sorry to interrupt you. Die geloofwaardigheid van 'n sleutelstaatsgetuie, Bethwel Cele, in die poging tot moordsaak van die vermeende misdaadkartelbaas Vusimusi Cat Matlala en sy 4 mede-beskuldigdes, word deur die verdediging in die Johannesburgse Hooggeregshof bevraagteken. Advokaat Annelien van der Heever het Cele se weergawe van die ballistiese bewyse betwis. Die verdediging voer aan dat geen 9mm patroondoppies op die toneel gevind is nie, terwyl die staatsgetuie volhou hy het 15 skote ter selfverdediging met 'n 9mm vuurwapen afgevuur en dat die doppies wel deur die polisie gevind is. Cele was 'n veiligheidswag by die Centurion Golf landgoed toe daar op die sakeman Joe Sibanyoni geskiet is in 'n beweerde sluipmoordpoging. Die staatslykhuis in Bloemfontein is gesluit weens ligversorgingsstelsel. Ons is na die advertensiepouse terug. Bly ingeskakel. Politieke ontleder Zwelinzima Ndevu meen môre se uitdaging in die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal nie noodwendig die afsettingskomitee se werk tot stilstand bring nie. President Cyril Ramaphosa wil hê die proses moet opgeskort word hangende die hersiening van die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala skandaal. Die afsettingskomitee is na die konstitusionele hof se prima facie bevinding oor Palapala gestig. Dit is reeds 'n week sedert president Cyril Ramaphosa se regsverteenwoordiger Wim Trengove sy vertoë in die Wes-Kaapse Hooggeregshof gelewer het. Die hof sal môre beslis of Ramaphosa se dringende aansoek om die afsettingskomitee se werk te staat geslaag het. Even if the court in Cape Town rules against him, or even if it rules in his favor, it does not necessarily have the work of the committee. So it is clarifying what are the provisions in terms of the work of this committee. It also talks to whether the committee can probe and what scope should it probe in looking at these issues. It would ultimately be the parliament who decide on whether the committee should proceed or not. Intussen voer politieke opposisiepartye aan dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof nie jurisdiksie oor die saak het nie. The judgment from the Western Cape High Court is very important in clarifying as to whether the president is within his right to approach this particular court and ask it to review certain parts of this particular judgment. Ndevu sê die hof sal na verwagting rigting gee oor die verdere verloop van sake van die afsettingskomitee. 'n Waarskuwing dat die volgende storie sensitiewe kykers mag ontstel. Die Vrystaat se lijkhuis is gesluit nadat die Departement van Arbeid vir 'n tweede keer in 2 jaar 'n verbodkennisgewing uitgereik het oor die stikkende ligversorgingsstelsel. Die vakbond NAHAO sê die deure sal gesluit bly totdat hulle lede se veiligheid gewaarborg kan word. NAHAO sê die Vrystaatse Departement van Gesondheid het bevestig dat hulle nie aan die veiligheidsregulasies voldoen het nie. The lives of our members or of the employees is at risk precisely because in a dissection area or dissection hall there is no ventilation at all.
But further to that, there is lack of hot water in a very same dissection area, such that when the employees are done with the corpse, they're able to can obviously wash themselves and ensure that there is hygiene processes that are unfold. 'n Gesin vertel hoe hulle 3 weke moes wag vir 'n nadoodse ondersoek voordat hulle hul ma kon begrawe. It was frustrating to everyone in terms of financial arrangement, in terms of emotional experience, in terms of physical experience and everything. Die departement van gesondheid sê hulle nadoodse ondersoeke word na die Botshabelo lijkhuis verwys. Hulle hoop dat die herstelonderdele van 'n ventilasiestel binnekort beskikbaar sal wees. If all goes well, by the end of this week we should be having from our side as the department an evaluation report that says we are on course, we have done what we are supposed to do, which is contained in the prohibition notice, and we then invite the Department of Employment and Labour to come and prove to them that which is led to the prohibition notice is done. And when it's done, then we're good to go. They can give us a go-ahead to operate from here as well. Die Masilo Kliniek in Tennyson, sowel as sekere dele van die mediese depot in Bloemfontein is gesluit. Abigail Versaghi, SAK nuus, Bloemfontein. Meer as 200 voormalige mynwerkers wat in 2017 onregmatig afgedank is deur die Tau Mining in die Noord-Kaap, sê hulle is nog nie vergoed nie, ondanks 'n hofbevel. Die werkers het in April hulle arbeidshofsaak teen die mynmaatskappy gewen, maar het sedertdien nog nie 'n sent gekry van wat hulle toekom nie. Hierdie is van die voormalige mynwerkers wat 9 jaar gelede in Kathu afgedank is nadat hulle deelgeneem het aan 'n wettige staking. Tau Mining was 'n subkontrakteur in die Noord-Kaap wat boor- en plofdienste gelewer het aan die bedryf. Die maatskappy het sedertdien versit na Mpumalanga. Die werkers beskuldig die maatskappy daarvan dat hy hulle op 'n swart lys geplaas het, wat dit onmoontlik gemaak het om ander werk te kry. My heart is very sorrow. I'm starting working at Tau Mining in 2006 until 2017. Starting 2017, my life is changing because I don't have such an income starting 2017 till now. Hulle sê een van hulle wat in dieselfde bootjie was, moes 1,3 miljoen rand kry, maar is slegs R12,000 betaal. One of my child was supposed to be at tertiary level. Now it could be his third year, but because of we can't afford to pay their fees from we didn't have money. Lawyers for Human Rights glo dat die werkers weer die hof moet nader vir geregtigheid. They certainly have a legally binding court order, and I think if it is quantifiable, and I think they should apply for enforcement with the Labour Court. Tau Mining kon nie vir kommentaar bereik word nie. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. En op daardie opwindende rugby noot groet ons tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg. Wat vandag aan betref, enkele buie kom voor in die Oos-Vrystaat, streek Lesotho, dele van KwaZulu-Natal, distrik tot in die Oos-Kaap tot in die Wes-Kaap. Stormsterk wind kan ook verwag word langs die suidkus. 'n Koufront beweeg deur voor die suide tot in die ooste. Kom ons kyk na môre. Enkele buie kan verwag word streek langs die kus van KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap. Daar is ook oggendmiskole wat voorkom in dele van die Wes-Kaap, die dele van Noord-Kaap,
asook in die Oos-Kaap en in KwaZulu-Natal. Sterk wind kan ook verwag word langs die Ooskus. Daar is 'n weerwak uitgerig deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir winderige toestande en hoë duinings en dit kan lei tot navigasieprobleme, so wees asseblief versigtig. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koel dag kan verwag word. Pretoria en Bronkhorstspruit se maksimum is 23, Vereniging se minimum is 3 en 'n maksimum van 21. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Die kook styg tot 30 grade. Messina, Tzaneen se minimum is 10 met 'n maksimum van 26. In Mpumalanga gedeeltelik bewolkte toestande kan ook verwag word in hierdie provinsie. Ander koel, maar bietjie warmer in Skukuza met 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 9. Ermelo het 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 18. In langs die kus onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir winderige toestande en rowwe see toestande, so wees asseblief versigtig. Dit is ook koel in hierdie provinsie. Kokstad se minimum is 4 met 'n maksimum van 11. In die Oos-Kaap 'n koue dag kan verwag word as gevolg van die koue front wat deurbeweeg. Willowmore se maksimum is 14 en 'n minimum van 3. Malituai se minimum is 2. In die Wes-Kaap 'n koue dag kan ook verwag word. Kaapstad se maksimum is 17 grade en 'n minimum van 7. George se maksimum is 17. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap. 'n koel dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Dit is ook koud in Sutherland met 'n minimum van 0 en 'n maksimum van 16. Kimberley se maksimum is 28 grade. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. 'n koue dag kan ook verwag in hierdie provinsie. Bloemfontein se maksimum is 17, asook Fort Smith. Dan laastens Noordwes, gedeeltelik bewolkte toestande kom voor hierdie provinsie. Ander koel, Rustenburg het 'n maksimum van 23 grade. Mahikeng se maksimum is 22 en 'n minimum van 5. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.